Nining Acholi, whoops, sorry, I was muted. Nining Acholi and Jacqueline Ikanga Kot, Man Show Me, Chaka Acholi, Segment Me, Kwan Acholi. I'm recording for a week or so. Um, family to a bit of time regarding family members. Mama take time about. Um, I haven't had the time and the energy um, to get online and discuss Gamo. Made the book Mabirka Kwananene. So this will be the 21st session. Mikwan Gilabachuli is airing on Facebook and YouTube at the same time. What I usually do is go live, download it, and then post it on YouTube. Don't know, I made a not to way more me Labachuli, like in a to copy, and I don't want you to make one in a pin because I don't have copyright. So I wanted to continue Kwana look me a ball. I Kwana about a little bit. So now doctor me tell Kwana gungy me a ball. Udi will gungy me the ball yeah. I tear him on my knock. Especially since I take a chiro kind of Uncle Tom. It's not feeling well, Uncle Attack. I'm in Minnesota. I'm about to see him in a few days. Um, since he's from a ball. I'm going to drilling in a little bit. Katwera look more. Kira, who bori look wang o to discuss a ball where he's from, family to the mom, to any information he can share about our mom, their family. Kimagi bergede dia ball kuja and what he remembers about tradition or the custom meal ball. I'm gonna try to capture as much as I can while I'm there. So before I go there, I'm gonna prepare my knock. I'm gonna not Kwan about a ball, have some knowledge with some information in here. So if I want to ask him certain questions, he can confirm or validate information mo ma Kwan agikane. Idi book pan pa sa tunino nyala a ball tui. So last time I Kwan look me a ball. La charge better ka wajagamo media ball. Ngoma time ka ngamo oto nyo ngamo mi a ball ni ho ngamo lo chulo wanko ni ball gimi lakina nyaka mi chulo wanko bula kuna chulo to kadong agi kamo no la chod mi rapo um ball mi tum la twitch ge ball mi tum a cham agi kenyo no ba te kwana ne so mana mi na kwan mo ma knock tonight a chaga ge ball mi a twitch nyo ball ma ping la chod choni ngani look me a ball me a twitch kuchakagi gang me a bong okay achone nga a bong wood pa a bong gike me a ball. That's the first subheading Willis gonna do me gonna a ball me a twitch okay look pa a bong jo a bong me a ball okay achone nga ni keyboard Padre Crasolara, Chon Gichon, Jo Abong, Onongogin Kwa, Ikabedo Magi Luongo Akaro, Matie Ilobo Capueta, Ka Martin Dano Mi Taposa Tie Kwa Ie. Okay. Jo Abong Obedo e Capueta, Pi Mohama Caro Piera Boro, Gino Nongo, Loho Leb Lango. Okay. Wow. Jo abong mi obon no gilo lango. Tie ni no mo achel da obero ikin loberet gen ke omero mere mokene. Pilokman wrote loberet okwanyo luak mere gi e akaro okelo gin e terangor terangori
Ningang and give me the Obane, please excuse me. I'm going to confirm how to pronounce them kun in the next few days. So for right now, meron nga tia butcher can me pronounce Ningang and more media bog kuja pian o bog rube ginga langi jo lango jo acholi jo tugu pono lokoro linga ngake. So ning mo tia kanye it's a little off for me when I'm putting it. So excuse me. Um Kama en oto ye. Kama en oto ye. Okay. Jo abong obero e terangori pimwara manok chi la chien ching orien owango chum wara duju ki e poro ma weho dano ma pol obero kata ki kech. Okay. Ikarama road lo beret oneno ni dano tie kata pilok mi kech en okwanyo gin wako gi tirongori otero gin igot kapai kama gin obedo iye pimwaka mapol. Information no gibod nga Padre Crasolera. Okay, in 1951. Source, me information. Lodiro abong mau bedo kapenyo gin lo kidma abong oworo kwere gin pengeo ka abong obino gi e akaro e kapueta abong manyen mokena wacho ni lok mi te kwar megi o chaka gi e kafurere o tirongori. Ento lo dir mi abong chalo Marcelo Odio gi Justice John Onge Kasiba. Magino bedo ka konya mi choyo lok gi kit ma abong oworo kwede. Gin wacho borane abong o agi tung nyango e kabedo ma giluongo akaro gin obino ogony e kapueta pimwa achiel nyo ariyo ka gin ochiro e kafurere. Kabedo matie e tarangori. Excuse me, copy what you correctly, okay? Terangori or Terangori. In Muhammad wrote Ilerigi ma onongo lawyer monongo lawyer luak mi Terangori jo abong dong obino ogero ka ngit road. Road Ilegiri obedo daho. Eno nongo lawyer widano duju mi Terangori. Road Ilerigi onywalo Latino mapol. Ikin Latino man eno nongo tie gi Latina chiel ma nyinge imai. Road Ilerigi bene obedo road ma lalonyo en onongo tie gi diangi romi gi diegi mapol. Kin ma Chaka chuli wacho lonyo pa weho nyomeho ena ye lonyo pa Latino. Chia da Latino pa road Ilerigi obedo gi twin madit total ikom lonyo pa mingi. Lok mi laro lonyo gi ke okelo da tien mapol ikin Latino oweko road imai otero luak mera yo tung ping Terangori. Okay. So gitu wajo ni ngani. Road mo pa jo abong nyinge road. I'm probably saying it wrong.
Lerigi, well, Ilerigi. It looks like Irigi, Ilerigi. It was a woman, okay? It was a woman chief, and she had children, and she was very rich. She had all the animals, and but then her kids, they started being jealous of their mother. Gi mero lonya pamingi, okay? Gi bolo dira bong mao bedo kapenyo. Gin wajo ni ruoth imai a ye okwanyo ruak pa bong gi tirangore. Ruoth imai ma oneno ni kwo tie ka wuod marach ilobo tirangore. Endong otamo mi weho lobo man manongo puri mine peo to. Ikin mwaka mia par biro. Imai otelo wilwak mia bong ki itirangori o chaka wood ma en dok kwere yo tung got loti o chero yo tung got loti. Duan wajo ni imai o weko lobo tirangori pi lokom laro ke, okay? En bene o kwanyo ting lonyo chal diangi giromi pamine, okay? Okero inyime ka ochako wuoth ma kun gin wuoro dok kwere tung southwest. Ikare ma imai pori tie iterangoi en owinjo ni ng'oma be mit pu tie tung poro cheng New Southwest. Ada gino mere gi wuod man kun gin yenyo kwere kacham padiangi romi diegi gi kapu. Okay, so they started splitting up. Jopa bong gi split up ikom jomati tirangoi kuje kus gi lara lonya paminge ruot tugine. Okay, ento lo loch mokene chalo casolera gin wajo ni ruot liberate aye ma kwanyo luak mia bong ki tirangori otero gini Leb Acholi. Ruoth Liberate ma oneno ni kwo tie marach tirangori en dong otamo mi weko lobo man. Ikin mwaka mia par biro Liberate otelo wi luak mia bong gi tirangori ochaka wuod ma en dok kwere yo tung got loti. Duan wajo ni Liberate oweko lobo tirangori pi lokom laro ke, okay? Eno a iki giluak mere ka ochaka wuot ma kun gin dok kwere tung ping southwest. Ikar ma ruoth Liberate pori tie itirangori eno winyo ni ng'om ma be mi pu tie tung poro cheng o southwest. Ada gino mere kere gi wuot ma kun gin yenyo kwere kacham padiangi romi diegi gi kapu. Gin bino ikulu gibino o ikulu oyoro gi malo ka gin obedo kenyu pi mwaka achiel. Inge kayo bel gi poro luak pa Liberate ochero ogony ite got if wotu. You can drop your comment at Kwan and Maraj. No, king on a pronunciation of echo. You gotta leave your comment. So gi woro gi wera gi chechero yo Acholi southwest. Gi polo mi laro ke gi laro lonyo, okay? Jo abong gi agi kum jo abong mo ne wala jo tugi. Okay, jo abong Perry take God if wotu. Pien duan wajani ikare ma jo abong tie kenyo lotina wobe obedo ka
roro yo mabe mi wora nyim. Tie nina chiel lotina wobe onongo yo kaluak ochaho wot gino bino ite got lomolong. Kabedo kenyu odogo ding totual boluak palo berete kidma gin tie gi diangi digi wa romi mapol. Okay. What was that? Okay. Lodira chuli wachani. Kari bed kabedo man tie mading bojo abong. Dano peo mere anyin gi wot. Gin kong opur kenyu mi mohachiel. Ikarma dano tie ite got lomolong. Gin bene onongo neno iro mach sorry. Gin bene onongo gin neno iro mach pajo kitaka. Gitung chel bene onongo neno iro pajo abong. Ite got lomolong ento gin pe onyang anga gi matie kuno. Okay. Ki got lomolong jo abong ochiro I got kapai. Matie chok gidakulu kimoru ma malo. Got kapai tie itim lohile. Ki got kapai jo abong oneno dwa bokoro tie loha kulu kimoro macha. I don't know these names and what they're saying. Gin obedo kan pidwe manok. Kid ma gin onongo ni. Ngoma tie idokulu kimoro. Obedo ngom ma chekochum. Gi miario ngoman onongo bene. Tie madit maromo kachum pale. Okay. Ki kabedo man luak dong neno iro pajo kitaka tie machok. Jo abong obedo tie got kapai pi muahama duong. Rot lo berete obino ki daho gi I akaro. Ikare ma gino agi tengorori daho man onywala latin la cho kao chako nyinge ni moronyo. Maruot lo berete oto e got kapai wude moronyo o mahoke. Lo diro bo mapol wachuni rod moronyo otelo wi luak mabe. Moronyo onyomo daho kagin onywalo kwere latina wobi magi luongo katula. Ingeta pa rod moronyo wude katula oloyo ke Lotino obo wachuni rod katula bere otelo wi luak mabe chalo wone. Rod katula onyomo daho kagin onywalo kwede latin lacho manyinge lobeta nyo lobitak. Ingeta pa rod katula wude lobeta oloyo ke en bene otel wi luak mabe madano duju obedo ka gima madiri kome. Rod lobeta onyomo daho kagin onywal kwere latina wobi magilungo kabeke. Ingeta pa rod lobeta wude kabeke oloyo ke. Rod kabeke onyomo daho kagin onywal kwere latin manyinge ogwe. Kiro nyingo ogwe. Rod kabeke otelo widana mabe ento kidma kasarulara owajo kwere nitie nina mo achiel ikarmi oru. What is that?
oro ikarmi oro rot kabeke oreo dwa mach ikarma dano ochwinyo mach malum dong tie kawang rot kabeke olubu jue dano idwa eno woro gi dano mokene ki gumarach gino a lachien gin dong pengeo kama dano mokene ma obino wiati ni ochung aye rot kabeke okwanyo yo mapat ma otero gin achula lum kama mach orumu gin iya marot kabeke gi dano mere oneno ni mach dong tie kabino gin onyang chut ni yo mokene pere mingwech ada mach owango gin wako duchu can you imagine ikare marot kabeke ota wore ogwe oloyo ke kid ma wabedo kaneno ne malo kany rot loberete muronyo katula lobitak gi kabeke gin duchu oto ite got kapai man bene nyuru bodwani jo abong obedo I got kapai chok mwaka 108 pien I mwaka macha jo chokwo shit okay I need to hurry up battery tiata ikare mal chon choto o life cycle tugi pe mwaka pieraria we abiro o 27 keken kak mon kwa pi mwaka pierdek we beach okay so they're saying life cycle but y'all is very short at the time guitar my mo guitar hunting mo guitar lwen marot ogwe oneno ni kapai dong petie kabedo mabe eno kwanye luak mere otergini dokulu kimaru kama gino bedo ye pe mwaka manok no ka gino bedo ye pi mwaka manok roro gwe obino gi I got kapai chi kar ma gino ogony I dokulu kimaru en obedo kawot imorok kama eno nongo iye daho mere jo imorok gin kaka gi dano mi lotugo roro gwe oto ma onongo daho mere pori pe ogamo ich piman eno bedo pere gi lotino mo mamiero omaki ke mere mana ye gid ma oweko inge to parruot ogwe omin muone magi luongo tok boy nyo tok boy oloyo ke I'm going to read the last paragraph before I end look me abong okay rot tok boy onyomo daho kagin onywal kwere latin ma nyinge malakiteng inge to parruot tok boy wore malakiteng oloyo ke dano wacho ni rod malakiteng omako luak mabe kid ma wuone nene omako rod malakiteng onyomo daho kagin onywal kwere latin lachio ma ochako nyinge ni iliri inge to pa rod malakiteng ke odong bod wuode iliri rod iliri onyomo daho kagin onywal kwere latin ma giluongo imai rod ogwe tok boy gi malakiteng gin duju oto idok kulu kimoro rod iliri aye okwanyo luak pa abong gi idok kimoru otero idok kulu ayi so I'm going to end there for today leave your comments
Let me know what you think about kinma bongi okere dakulu ayi nyoya yi kuja. Gi chao gi kan kama jo langon ngotie ye gi were gi wor kere gi konter ngore gi got kinma pat pat gi okere yo ayi. Okay? Pi maulu e de pa jok kuja yi ne. Gi oki ni munu ngone rod ileri mi abo mi jo gange mi kena abong. Okay, I'll read more tomorrow. Title subheading nga Donya pa abong I abo. Ano pori kane la lungo ni abo ko. So give me donya dong abo magi oko ayi. Give donya dong di abo. Okay, I will start reading it tomorrow, page 85. Man Jacqueline Kang, man show me nga Kwan Leb Acholi. Or segment me Kwan Leb Acholi, show me Chaka Leb Acholi. Please subscribe, comment, share, follow me on Facebook as Chaka Leb Acholi. My personal page is South Sudan. Follow or subscribe us. Subscribe to our channel on YouTube, Chaka Leb Acholi. Leave your comments, join the show, join the discussion. What do you know about a ball? What do you think about what I read so far? Thank you so much. Have a good night, good morning, good evening, wherever you are. Apoy. Bye bye.